Nawe Bishop wa kanisa ya The Anglican Church Diocese ya Mbeere nwenda gitari Moses Masamba noreti aciari na kinyari moko ritaneria ngugi kwa kwe muno iri njira ya gutethaniria na gwitana mbere na mathomo jao bwega. Masamba augite ori cukuru iruguri ana baingi ni bethagirwa bakengwa ni untu bwa bisi mbecha irete kuonekana uthu kagitene gaka akiuga aciari na kinyarimo ni batere kugwatanira kenda bachwantaira ya kuona ana batirengwa cukuru. Rita Mwaniki ni akurikithia untubu. Miena mingi ya Mbeere therero na Mbeere iguru thiini wa kaunti ya Embu ni gumiritwe ni iura. Ino ni kumana na wagi wa mbura mbiganu miaka iri kirumaniriri na uguo ugacungirira aciari engi gukora mavinyiririkite muturireri wao. Bishop wa kanitha wa ACK Diocese ya Mbeere niwe Moses Masamba akiuragia atongoria a macukuru ngurani gukorwa na wetereri na aciari ta aya na gwitikira marivi ma fees ya ciana ciao makavora kavora niguo ciana ivote kuthoma. Tuweze mavinda mama macukuru maria mamwe maria baria kugana junior secondary school nwatugire aciari baria mukegua junior secondary school ni athondekeka tonu mukawa amenya ciana ni ibiru ikathome na twabira ciana ikathome to support ciana na madimata maprisma tuthikagiriria akakuthikiriria aciari kavinda makaria muciari angeremerwa ni kuriva fees ivinda riria agiririte. Guku aciari na arimu makiura gukorwa na kanya ka mwanya na wa murutwa niguo kumatara kwithema na mevia maria mangitinithia mathomo mao na kumathukiria muturire wao. Ni kuonekete guyongerereka maundu makureta rutiagiririte ni tondu twici ndawa cia urevi no irayongereka na urevi wa njovi ona ningi uboro ucio wa andu gukorwa ciana nigire ciana kana ire twetulima kugianda kana maundu mangitwa tamevia kana maundu mangivinga ukuria wa andu na nikio twina witikio kanitha no tungata wathengerera andu nwago makomenya uboro wa ma. Mwenari wingi Bishop Masamba ni uravoya ekari onthe a kaunti ya Embu gukorwo na thayu na urumwe na kureka thirikari nene na ire ya kaunti iria ciekuo kurutira andu wira. Ino ni vuva ya andu amwe akuma mwena wa Mbeere gukorwo makiuga marenda mavewe kaunti yao ni kiria marauga ni thirikari ya kaunti ya Embu gukorwo imatigite vuva thiini wa mirandi ngurani ya uthii wa na mbere miaka mingi muno. Mama mabota kugwetwa kabere kavinda gatega kinyu kaundu gakwaria mieri egauka ikigwetwa tariu gatigatue kaundu ngigaukania atori Embu County ni mekare mena urumwe tugiciriga tuguthondeka maendeleo mega kona cionthe cia kaunti kwina wiganania na tutugwikirwa undu gutuma andu mamenana twagirwe gwendana muno na nigenda kaunti yetu ikure. Ni arige miario ino vuva ya mitha thiini wa kanitha wa ACK Kamonjo mwena wa Kiambere. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.